Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di dalam podcast Santai-Santai Tapi Sampai, tempat di mana kita akan bersembang isu-isu berkaitan dengan yang dekat dengan kehidupan kita, tapi kadang mungkin tak sampai dan perlu kita faham betul-betul. So, hari ini kita mau bincang topik apa? So, topik yang akan kita bincangkan adalah topik yang mungkin ramai yang alami, iaitu berkaitan dengan sakit badan. Sebenarnya kalau kita cakap pasal sakit badan ni kan macam-macam sakit badan kita boleh dapat. Tapi kita pernah tak terfikir sakit badan tu mungkin berkaitan dengan mental juga. So untuk kita punya sesi santai-santai tapi sampai kali ni, kita akan sama-sama membincangkan topik ini dengan cara lebih mendalam, di mana tajuk kita adalah berkaitan apa kaitan sakit mental dan fizikal ini sebenarnya. Jadi jom kita sama-sama bahas bersama 3 panelis kita pada hari ini. So sebelum itu saya perkenalkan dorang dulu kah, atau kamu mau dengar dari dorang sendiri? Mungkin kita perkenalkan secara ringkas sajalah dulu kan. Di sini kita ada pegawai psikologi counselling daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri, dan juga kita ada jemput kita punya pakar fisioterapi profesional daripada Synergis Fisioterapi. Tapi orang bilang tak kenal maka tak cinta, jadi mungkin lebih baiklah kan pihak diri sendiri mereka yang memperkenalkan diri. Okay. Silakan Puan. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya Azrali binti Jufri, pegawai psikologi di Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dan merupakan kaunselor berdaftar selama 8-9 tahun. Okay, thank you Puan Azrali. Encik. Hai Cik Sarah, thank you. Hai semua, nama saya Kelvin. Saya beramal sebagai seorang ahli fisioterapi sejak tahun 2012 dan saya seorang fisioterapis yang bertauliah. Sekarang saya kerja beramal di Synergis Fisioterapi, sebuah klinik swasta. Yeah. Okay, thank you Encik Kelvin. Silakan. Hai, nama saya Justin. Saya pun ahli fisioterapi bertauliah. Sama juga kerja tempat sama Encik Kelvin. Aku kerja sejak 2013. Yeah. So kita ada pakar-pakar yang sebenarnya lama bahasa dorang bekerja ni kan. Jadi rasa kecil pula saya di sini, tapi sebab itulah yang kita jemput dorang ni. So dorang boleh share dengan kita ni macam-macam perspektif, dari perspektif psikologi sendiri dan juga daripada perspektif fisioterapi. So saya rasa kita perlu santai-santai sajalah bahas sama dengan kita punya tajuk hari ini. Jangan nervous-nervous, risau terlampau nervous kan. Tidak nervous. Okay. So chill saja. So kalau kita cakap pasal yang saya cakap tadi berkaitan dengan sakit mental, sakit fizikal, dia ni macam-macam bahkan. Jadi dalam bahasa muda dia, apa sebenarnya maksud dia ni? Mari kita bincangkanlah kan mungkin dari perspektif peranan dari aspek pegawai psikologi sendiri dan dari perspektif fisioterapi sendiri. Apa yang kamu boleh share? Apa maksud kaitan sakit fizikal dan mental ni? Kalau Puan Azraili sendiri Puan? Okay, so boleh panggil Puan Laili pun boleh. Macam terbelit tu kan kadang terlidah Azlaili. Okay, Laili. So kalau daripada perspektif saya, sebab background lebih kepada psikologi counselling, so normally bila bercakap tentang mental, dia akan ada kaitkan dengan emosi lah. Begitu. So bila emosi biasanya tu akan ada kaitan dengan fizikal. Automatically fizikal itu akan merasa kesakitan dia. Tetapi disebabkan saya punya bidang ni lebih kepada counselling, so biasanya benda yang kita bantu kepada klien tu lebih kepada psikologi counselling lah. So boleh dikatakan rawatan psikologikal. So dalam kata mudah dia, kaitan fizikal dengan mental ni berkait. Dia tidak akan ada satu saja lepas tu fizikal saja. So I think mungkin boleh sambung lagi tu jawapan dengan kedua panel kita pada hari ini kaitan. So kalau dari perspektif psikologi sendiri, orang lebih kepada pemikiran berkaitan dengan cara kita berfikir dan sebagainya. Kalau daripada perspektif fisioterapi sendiri, apa sebenarnya kaitan dia ni? Saya rasa hubungan antara mental dan fizikal dia memang dua hal lah. And then maksudnya mental akan affect kita punya fizikal affect kita punya mental juga. So dalam as in our profession, memang ramai pesakit yang datang, dia datang membawa bebanan
physical dan mental juga. So kami pun faham sebab sekarang semua orang pun stres kerja, penat kan. So ini yang mental dia akan cause kesakitan badan akan juga mempengaruhi emosi sama mental kita juga. So ini hubungan dua hal lah. Ya, yang itu persepsi kita sebagai ahli fisioterapi. Mungkin saya nampak Cik Justin dah angguk-angguk gitu. Mungkin ada mau tambah sikit? Sudah ada orang cakap. So agree with us lah. Tak boleh pisahkan. Ya, betul. Ya, So, tak boleh pisahkan. Setuju. Kalau Encik Kelvin sendiri lah kan dengan Encik Justin, pernahkah dapat patient yang datang alasan dorang cakap saya rasa saya punya badan sakit, tapi sebenarnya lain sakit dia. Pernahkah dapat patient? Ya, pernah. So ada pesakit yang datang, lepas tu masa kita buat assessment, patient dia akan ceritakan simptom-simptom dia. Tapi masa kami dengar simptom dia tu, during assessment kami akan juga tengok emosi dia punya facial expression. Kalau macam dia punya mata tidak tengok kita, dia tidak tengok kita, lepas tu dia macam masa dia describe, terangkan dia punya simptom tu, dia macam susah nak cakap. Kami pun tahu macam dia ada bebanan emosi juga ataupun bebanan mental juga. So kami dengar saja. Okay, dengar dulu, lepas tu kami akan explain apakah masalah dia orang, and then kami akan bagi rawatan lah. Masa kita bagi perawatan juga, kami bercerita juga. So slowly dia akan cakaplah tentang stres dia orang, cerita tentang dia punya stres di rumah juga. So masa tu kami sebagai peranan listener, begitulah. Begitu. So that is what is enjoyable, I think, about my profession adalah sebab kami boleh dengar cerita-cerita tentang dia orang, and then we can become a listener juga. So dia orang boleh meluahkan perasaan dia orang lah. Macam tu. Ya. Faham. Kalau dari Puan Laili sendiri pernah dapat patient yang dia mengadu, dia memang sedar lah dia ada isu berkaitan dengan isu kesihatan mental ni, tapi dalam masa yang sama nampak juga simptom-simptom yang berkaitan dengan fizikal. I think situasi saya pula normally biasanya datang dengan saya ni more to luahan hati lah kan. Aduan lagi, banyaklah macam-macam. But when along the way kita buat sama juga psychological assessment, so bila begitu akan ada banyak, sebab kita akan tengok satu dia punya muscle kan nampak tegang. Orang yang dia stres ni dia tegang. Dia tegang tau, dia sangat tegang. So bila bercakap pun memang kalau dia stres ketara sangat, tapi bila dia sedih tu pun boleh nampak no eye contact at all. So normally the first thing, based on my experience, normally they will come with emotion punya things matter, but after that baru akan nampaklah physical dia macam gitu. So I agree with Mr. Kelvin. This mental health punya isu ke ataupun simptom contoh emosi, dia kata dia marah, dia sedih, but kebanyakan juga klien they don't really I can identify dorang punya emotion tu. So dorang cakap saja. So I think it's a talk therapy. So itu part saya lah. Tapi kalau pasal physical tu kita boleh nampak tu, even kita sendiri pun yang stres, I think kita boleh dapat rasa tegang, sakit pinggang ke muscle gitu tu. Faham. So kalau at least kalau yang patient ni, yang klien Puan Azlaili dan juga Encik Kelvin dan Encik Justin ni, diorang sedar lah diorang punya sakit tu kan. Tapi kadang-kadang ada orang ni dia jadi macam hendaklah saya okey je abang ni. Menolak apa yang diorang rasa kan. Sebab mungkin ada juga like stigma ataupun salah faham lah kan berkaitan dengan kamu punya profession. So kalau macam kita bercakap berkaitan dengan profession ni, profession counselor dan juga profession sebagai fisioterapi, apa yang kamu macam salah faham yang selalu kamu dengar berkaitan kamu punya profession? Contohnya saya baru dengar kemarin lah je benda ni kan, dari kita punya program, dia kata kalau pergi fisioterapi ni dia ibarat berurut. Selalu. So macam apa pandangan daripada ahli dia sendiri berkaitan perkara ni?
Ya, yang tu sebagai tukang urut tu yang salah satu salah faham lah yang paling common. Betul juga actually dalam fisioterapi urut ataupun kami cakap soft tissue manipulation adalah salah satu teknik yang kami pakai untuk rawatan lah. So urut tu dia boleh kasih kurangkan bengkak, dia boleh kasih legakan muscle yang kejang tu. So ini memang satu rawatan yang kami buat, but it is just a small portion of it lah. So memang ada lagi banyak jenis terapi ataupun rawatan yang kami buat lah. So that is one. And then second one saya rasa mungkin news kan, banyak ramai orang yang dengar adalah okay, fisioterapi hanya terikat sama stroke patient kah ataupun patient yang admitted hospital lepas accident macam tu, patah tangan atau patah kaki. Jadi itu persepsi. Tapi actually fisioterapi dia sangat wide lah, dia punya itu field sampai macam wanita, okay, kesihatan wanita, pediatrics untuk kanak-kanak, for geriatrics meaning untuk orang tua, okay, stroke itu under neurology. Then kami punya klinik mostly focus on to musculoskeletal, maksudnya otot, sendi sama tulang lah. Kami ada juga buat macam stroke patient jugalah. So itu salah satu persepsi salah faham lah dari orang ramai. Ya, kalau dalam Malaysia pun sebab kami ada pelbagai budaya kan, ada juga yang salah faham mungkin macam yang ingat kami macam yang practitioner Chinese traditional, PCM, kami ada buat acupuncture kah tidak, atau kita urut traditional, banyak ada ini punya mix up lah, yang crack gitu. Yang akan fikir fizio pun buat begitu ke, dan macam Encik Kevin cakap banyak ada overlap lah, tapi itu kadang-kadang pandai confuse juga. Exactly. Okay, so macam mana mungkin kita boleh terangkan lah kan dengan kita punya penonton di sini actually apa sebenarnya yang fisioterapi ni punya kerja apa orang buat dengan lebih detail lah kali kan, abang membezakan kamu dengan ahli-ahli yang lain, contohnya ahli kripto Chiropractor. Chiropractor. Kripto tu macam kripto tu macam lain pula. Okay. Ataupun mungkin ahli-ahli yang orang refleksologi semua tu. Mungkin boleh terangkan dengan penonton. Okey, saya rasa mungkin salah satu perkataan yang sering dipakai adalah rehabilitasi. So masa kita cakap rehabilitasi agak faham sudah. So let's say case macam accident, lepas tu ada patah tulang, lepas doktor dah buat itu surgery, then kami punya kerja adalah untuk kasih baik pulih. Okay, so dia punya itu rehabilitasi lah. So macam mana nak pakai tangan, macam mana nak kuatkan otot semua tu, macam mana nak tambahkan dia punya range untuk dia punya yang tempat yang affected tu. Itu salah satulah. Kalau let's say neurology stroke kan, stroke kami akan buat rehabilitasi untuk stroke, macam mana nak pakai yang affected side tu. Okay, so pemulihan lah. Okay, so kalau di sektor kerajaan, sektor public punya, our profession is called pegawai pemulihan anggota. So kalau dengar perkataan ni agak-agak tahu sudahlah. Okay, so difference between chiropractor sama reflexology dia, okay, kalau kita cakap segi chiropractor, saya rasa ada overlap dia juga. Okay, kalau kita cakap tentang condition macam yang berkaitan sama spine, kita punya tulang belakang tu, memang ada overlap sebab chiropractor pun fokus ataupun dia expert dalam spine juga. Jadi fizio pun ada rawatan untuk kita punya spine juga. So dia memang ada overlap. So I just talk about what I know lah. So as a physiotherapy, when you talk about spine, kita pun cakap tentang condition yang akan affect spine kita, termasuk mungkin orang ramai pernah dengar sciatica ataupun ada rasa
kebas-kebas sampai kaki kah, ada sakit sampai kaki tak, yang itu semua berkaitan sama spine kita. So kami ada rawatan juga untuk itu. Chiropractor pun ada rawatan untuk itu. Even like macam tukang urut pun ada rawatan untuk itu. So memang ada overlap. Tapi for us, some of the things that we do adalah kita akan follow up sama rehabilitasi. Maksudnya bukan hanya rawatan, tapi dia more holistic. Maksudnya kami akan juga bagi pendidikan, tunjuk macam exercise yang bersakit boleh buat, okay, yang dia orang boleh follow up supaya dia tidak payah terlampau rely physiotherapy treatment, tapi dia boleh empower themselves, lepas tu dia boleh manage jugalah. Okay, and then kalau dalam bidang ni, kalau kita cakap tentang spine, tulang belakang, yes, ada overlap. Tapi like just now what I mentioned, kalau stroke, chiropractor probably they do the adjustment, but they would not do the rehabilitation. I see. So bawa patient buat exercise, okay, yang itu tiada lah. Physio yang buat. Macam tu. So harap semua boleh faham lah. So saya dengar pun dia punya apa orang bilang, dia punya penerangan daripada Encik Kelvin sangat jelas ya sekarang. So tadi saya sudah dengar penerangan berkaitan dengan fisioterapi, dan saya rasa kita punya penonton pun diharap faham lah juga ya, macam mana apa yang saya dapat penonton pun dapat. Tapi kita mau dengar juga daripada perspektif psikologi sendiri. Selalunya kan saya selalu dengar lah sebagai even sebagai penduduk di sini, saya banyak dengar, kalau orang pergi counselling ni, dia ni orang yang ada mental illness, dia ni mungkin dia sakit mental dan sebagainya lah. Banyak benda kita dengar. Orang gila. Ya, orang gila. Psycho. Kena label, ya. Betul. Jadi orang pun takut bahawa mau pergi counselling. So Puan, mungkin Puan boleh terangkan dengan kita punya penonton ni dengan lebih jelas apa sebenarnya peranan kita counselling, dan actually apa perkhidmatan counselling yang kamu buat. Okay, so kalau bercakap pasal, sebab saya perbetulkan ya, sebab jawatan untuk di perkhidmatan awam adalah pegawai psikologi. So normally lantikan pegawai psikologi ni latar belakang dia psikologi lah, dan juga ada yang clinical psychology. Jadi untuk counselling, sebab ada saya rasa perkhidmatan awam negeri dekat Yayasan Sabah kalau tak silap ada pegawai counselling. So pegawai psikologi dengan pegawai counselling nampak macam sama. So actually sama macam fisioterapi. Fisioterapi ni is actually very luas macam tu. So kalau mau cerita pasal counselling is part of the psychology. So the umbrella is actually the psychology. So dia tidak boleh lari daripada psikologi dan counselling tu sendirilah. Jadi kesalahfahaman dia itu akan ada. Orang kata pegawai psikologi ni pun doktor. So it's a psychiatrist macam tu. Tapi itu bukan. So dia pegawai psikiatri lah. Jadi kalau bercerita pasal counselling pula, counselling is a process. Proses kita bercakap ataupun proses terapeutik dengan klien tu tersebut. Itu salah faham dari konteks profesional. Tapi akan ada satu orang bilang kalau counselling je ni memang dia ni boleh buat di mana-mana. Kedai kopi pun boleh. Tetapi kami memang mementingkan privacy sebab is a PNC lah. Tidak semua orang akan suka untuk bercakap atau berkongsi masalah di kedai kopi. So counselling, salah faham counselling tu adalah boleh buat di mana-mana, ataupun salah faham counselling tu adalah just bercakap-cakap sahaja. So I agree actually sama dengan fisioterapi. The matlamat mereka adalah untuk patient tu berdikari. Same goes with the counselling as well. So we actually wants the client untuk dia dapat the good coping mechanism bila dia ada masalah dia nanti. So once dia triggered, dia tahu sudah macam mana dia mau handle issue dia tu. So I think itu matlamat dari terms of counselling lah. Kesalahfahaman dia tu memang betul, orang akan labelkan dia tu psycho lah, orang gila ke, tapi bukan, it's just that you confuse. Sebab benda-benda pasal psikologi ni, emosi
expression nampak tapi we don't know. Sometimes kau sedang makan, dia cakap belum tapi dia angguk. Belum dia bilang. Mulut dia cakap belum tapi dia angguk. Okay. Yeah, so dah tell you sudah orang bilang, dah ngam sudah begitu. So that's the secara brief lah tentang salah faham, psikologi, counselling begitu. Jadi berbeza tu ya. Macam Encik Calvin baru tahu kan? Ya, betul. Okay. Sebab kadang-kadang ada orang fikir semua ahli psikologi ni dorang boleh buat counselling, tapi sebenarnya counselling ni hanya boleh dilakukan oleh pegawai counselling sahajalah. Oh ya, tu memang mau kena highlight juga lah. So if you want to talk with the counsellor, please make sure ataupun dapatkan counselling yang teraputik lah saya katakan. Sila dapatkan yang berdaftar. Begitu. Sebab orang di luar sana memang akan contoh dia akan bagi tahu kaunselor pendidikan. Tetapi kaunselor pendidikan tu macam mana tu? So kamu kena pastikan bahawa dia berdaftar lah. Betul. Berdaftar di mana? Berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Sebab kami di di bawah Akta Kaunselor. Akta Kaunselor 1998. Betul. Kalau fisioterapi pun kamu ada. Fisioterapi under Akta 774. Then we are governed under MAPISI, Malaysian Allied Health Practitioner Council. Yes. Okay. So actually penting jugalah untuk kita punya penonton tahu berkaitan tu. Jadi orang tidak was-was betul kan ya. Nanti orang fikir tiba-tiba kan. Ya. Okay, so tadi kita sudah berkenalan lah kan dengan kita punya ahli-ahli yang profesional dalam bidang orang masing-masing. Jadi kalau kita kaitkan lagi dengan tema kita hari ini, iaitu berkaitan dengan sakit fizikal dan mental ni kan. Jadi saya punya persoalan adalah macam mana sebenarnya sakit emosi ni, bila kita cakap pasal counselling, macam mana emosi tu boleh jadi sakit kepada fizikal. Mungkin mana-mana pihak boleh bantu untuk jawab persoalan saya di sini. Mungkin saya boleh start dulu? Okay. Yeah, sure. So so tadi kami ada cakap tentang hubungan tentang mental dan fizikal kan. So saya rasa masa kita dalam keadaan yang stres, ada physiological effect. Maksudnya dia ada satu hormon, stress hormon yang akan meningkat. So stress hormone is called cortisol lah. Yes. So cortisol ini dia actually bagus kalau in an emergency punya setting. Let's say you are chased by a dog. So the cortisol meningkat, and then you can kejutkan badan, and then you get yourself prepared to run away from it kan. Tapi kalau cortisol ni dia berpanjang masa, dia kronik, then dia akan affect kita punya badan, muscle dia, otot semua akan kejang untuk masa yang berpanjangan. So apa yang akan affect tu kalau muscle ketat sangat, memang dia akan ada sakit lah. Sakit di bahu, di tengkuk, di belakang yang ni. So that's why emosi ni dia akan sebabkan kesakitan badan juga. Okay, thank you Mr. Calvin. Kalau dari counselling pula, dari psikologi sendiri pula. Okay, kalau psikologi I think same actually. It's part of the biopsychology yang kita belajar lah. So saya rasa saya tambah sedikit pasal tindak fight and flight tu. Fight and flight, yes. Bila the dog is actually kejar kita begitu, so automatically badan kita tu, tubuh badan kita, nervous system kita akan bagi satu fight. Kita mau lawan ni anjing ke, ataupun kita mau lawan, kata kita mau sama-sama lari, begitu kan. So atau kita berdiri sejak. Jadi automatically tubuh badan membagi respon, dan segalanya akan adalah muncul nanti itu emosi. So emosi, Puan Sarah takut dengan dog? Takut dengan buaya darat. Takut buaya darat. Okay. Macam kena kejar buaya darat ni tahu. Okay. So kalau macam saya tadi tanya soalan emosi, biasanya akan muncullah kemudiannya tu emosi tu. Jadi memang akan ada kaitan lah. So dalam bidang kami tu kita akan ada satu dinamakan psikosomatik. Betul. Ya. So dia antara hubungan gitulah antara emosi, sakit fizikal, kita akan ada psikosomatik dalam kehidupan kita tu. Normally dia lah. Okay. So maksud dia memang saling ada hubung kait lah kan. So kalau
Bila kita cakap pasal psikosomatik ni kan Puan, mungkin ada kita punya penonton yang kurang faham dia punya term psikosomatik tu. Boleh Puan jelaskan actually psikosomatik ni macam mana kita boleh lihat tu? Okay, so psychomatic ni actually dia merujuk kepada keadaan bila emosi tu, emosi seperti marah kah, sedih kah, ataupun whatsoever emosi that you have, actually lepas tu kamu pendam, so dia akan bagi kesan yang lama. Macam tadi Mr. Kelvin tu cakap, for example, one of it is actually stress lah kan. So bila stress tu berpanjangan dan tidak diluahkan, so benda tu akan tersimpan dalam tubuh badan kita. So the psychomatic dia akan biasanya akan muncul lah. Contoh mungkin bila one of my client, so dia ada post traumatic disorder, so dia punya tulang belakang sakit. Sebab salah satu emosi dia tu ketakutan, rasa sedih, jadi benda tu tidak diluahkan. So dia pertama untuk dia alami tu rasa lenguh badan sahaja. Tapi along the way saya buat sesi counselling dengan dia tu beberapa sesi, dia terasa sakit-sakit sudah. So of course in counselling we actually nampak benda tu secara holistik. So if actually have to refer to kepada medical doctor, I will ask the client to meet the medical doctor lah, macam tu. So bila pergi jumpa medical doctor, actually dia dah sakit pun tidak nampak. Kan? Agree with me? Mau tambah mungkin? Ada banyak kes begini, especially dalam kes yang kami panggil chronic pain. That means sakit dia berpanjangan masa. Sometimes awal-awal yang kami punya explanation kepada patient tu is kadang-kadang macam-macam check up medical langsung tiada masalah. Okay, so ada kemungkinan besar dalam kes chronic original dia punya asal punya cedera sudah okey, sudah recover, sudah pulih, tapi masih rasa sakit sebab dia punya persepsi negatif. Exactly. And that's not to say that sakit hanya dalam minda saja, it's not on the head, but kadang-kadang the negative perception akan prolong the suffering agree. prevent the healing. So banyak kes kami begitu. Kalau kes chronic, first thing we explain is that pain does not mean damage. So change the perception. Your body is strong, and sometimes dari sana sudah 90% better already. Then you also have other types of cases, especially for young athletic types that sometimes we see. Sometimes they are hyper analyzing their body. So they mau tambah lagi anxiety. They always feel like I'm not big enough, I'm not symmetrical enough, I'm not fast enough, and then that causes pain to come up in their shoulders and their lower back. Tapi kami check, you are so fit, tapi dari segi mental and psychological, because they put so much stress on themselves, tiba-tiba keluar ni masalah lain juga. So it's related kan? It's related, macam tu lah, maksudnya kalau dalam bidang ni kami bagi nama tu is a psychosomatic. Macam tu. Jadi dia macam I would say like it's a mindset, right? So selalunya kan kalau macam tadi kita dengar daripada perspektif Puan Azlaili, dan lepas tu Encik Justin lagi sambung kan, kalau dapat passion yang macam ni, macam mana kamu akan handle selain daripada tidak, kamu bukan actually kamu okey, tapi sebenarnya dorang masih ada pemikiran-pemikiran negatif dan sebagainya. So memang dari segi macam education and explanation memang sangat penting. So yang bagus ada banyak kajian yang sudah dibuat, especially in these cases where kadang-kadang tiada masalah dalam badan tapi masih ada sakit. So one of the examples, they flip the research around. Katakan sekarang kami 4 orang tiada, sekarang tulang belakang ada sakit kah? Alah, macam sakit tu. Sakit sikit. If we say they took a general population yang tiada rasa sakit, then diorang buat scan tulang belakang diorang. Okay? Diorang terjumpa dalam scan semua tu, more than 50% ada masalah. So tapi scan cakap ada masalah, tapi diorang tiada rasa apa-apa sakit langsung. So apa diorang punya takeaway dari itu is
kau punya physical problem tidak semestinya akan jadi halangan atau jadi punca kesakitan. So kadang-kadang lah kami cakap bukan masalah kau punya tulang belakang, is your brain is telling your body to be afraid, to be fight or flight or freeze. Yes. Yeah, so dari sana punya segi kadang-kadang tidak dapat relax, tidak dapat sembuh, tidak dapat recover, and so a lot of education is required, and we need to retrain them to recognize that your body can move safely, your body can function without pain. You just maybe need a little bit of help. Once you get past that first step, then mungkin akan jadi lebih lancar. It's undoing unhelpful mindset. Pain perception. Pain perception. Bukan cakap tiada masalah. Perception. Bukan cakap tiada masalah. We cannot dismiss. We cannot invalidate that experience. It's to explain that kamu ada potensi, or you have the ability to mengatasi ini. Empowering the patient. Yes. So dari segi sana, that's the approach that we will take before we do all the psychological. Okay, tadi Mr. Justin dia ada share, ada juga orang ni dia jenis yang dia sakit tapi dia nak mengaku dia sakit, dan ada juga orang jenis yang dia tak sakit tapi dia mengaku dia sakit. Okay, so pernahkah jumpa yang patient macam ni? So macam mana mau handle orang ni sebenarnya? Apalagi kan jenis kita lebih tengok kepada keadaan bersekitaran kerja lah kan. Ada orang dia ni jenis yang dia sakit dia tetap juga datang pergi ke tempat kerja. Okay. Macam mana kita mau kasih bagi tahu orang ni, rehatlah. Pergilah berurut dulu, pergilah jumpa fisioterapi dulu, pergilah mungkin jumpa pakar psikologi juga dulu. Kalau pernah tu gitu. So normally kalau untuk yang klien macam ni, what we can call denial lah bah. Betul. Dia in denial. Dia kalau yang ni lah dia rasa dia tidak sakit. Tapi actually simptom-simptom tu bila dia jawab lah kan ujian psikologi kita tu semua merah. Gitu. Nampaklah maybe the stress symptom ataupun depression symptom tu merah-merah semua. Tapi dia in denial. Dia macam tidak, saya okay sejak ni. But in psychology we call it as a high functioning depression as well lah. Bermaksud simptom menunjukkan dia merah semua depression tu. Tapi dia boleh buat kerja dengan bagus dia. Macam dia boleh buat rutin harian tu dengan baiklah. Tetapi mungkin dia punya muscle dia punya badan tu menunjukkan sakit. Cuma dia tidak realize sahaja. Macam gitu. So patient-patient yang begini normally dia kita bercerita aja dulu. Saya normally saya akan bercerita aja dengan dia dulu psycho education. Kami bagi tahu sekian and then normally I said be gentle with yourself. Don't push so hard. Jadi sometimes kena berlembutlah, dengarlah tubuh badan itu. Your body is actually telling ataupun sedang menjerit, tapi you tidak realize. Sebab survival mode, dalam survival mode itulah semua bercerita tentang fight, flight, freeze tu, we are actually in that surviving mode itulah. Jadi normally I will say be gentle with yourself. Don't push too hard. I like a few phrases. Ada yang saya akan cakap, your harga diri anda tidak dikaitkan dengan kau punya productivity. And then another one, like you say, be gentle to yourself. Kadang-kadang orang susah nak nampak tu perspective. Oh ya, betul. So I will say, kalau kawan kamu rasa begini, kau akan push dia kah? Tidak kan, kau akan suruh dia rest kan? So do the same to yourself. Yes, then exactly. dia akan, betul juga, why am I having double standard towards my friend and towards myself? So help to kasih aware how they're treating themselves. Yes, agree. Kadang-kadang orang fikir actually bagus sebenarnya kalau terlampau kerja, terlampau function. I think it's a systemic societal thing lah. Exactly. Kadang-kadang cuti pun, macam muka ada hari-hari raya pun dia pergi kerja juga. Rasa guilty macam kan? withdrawal tidak mau pergi kerja. Tidak boleh, saya kena buat juga ni.
sekali mungkin rasa bila dia sudah collapse baru dia rasa benda tu tak patut sebenarnya kan. Yes. So kalau Puan Lai tadi dia kata dia akan suruh dia punya klien be gentle dengan diri dia sendiri. So Encik Kelvin pernah jumpa dengan ataupun Encik Justin pernah jumpa dengan real life situation lah kan, klien-klien yang jenis yang dia datang sebenarnya dia just like suka-suka kah, ataupun mungkin real life situation di mana dia ada rasa sakit tu dia tidak sedar pun dia sakit. Saya pernah ada satu patient, dia seorang cikgu. So masa tempoh COVID tu kan, masih ingat tak kami ada online kelas untuk belajar-belajar kan. So patient ni dia sangat responsible, tapi dia tidak fasih sama komputer. Jadi kalau kena buat online teaching atau kelas online, memang sangat stres untuk dia. So masa tu dia masih mau perform, masih nak ajar dan memang sangat responsible, tetapi dia kena buat dia punya slide sampai tengah malam. So sangat stres. And then masa itu kelas tu interaksi sama student pun tiada orang yang interaksi sama dia sebab online kan, semua pun off dia punya webcam. So tiada interaksi, so dia jadi sangat stres. So ada satu hari dia datang ke klinik kami, dia komplain sakit di sini, di sana, di bahu, tengkuk, seluruh badan lah. Then saya cakap sama dia, lepas assessment, betul ada muscle yang sangat kejang, sangat ketat di bahu. Memang dia ada sakit sampai ada migraine, migraine sampai di biji mata sana ya. So saya tanya dia masa rawatan lah, saya ada buat rawatan untuk dia. So saya tanya sama dia tentang kerja, tentang family, semua tu. Then dia meluahkan perasaan lah. Memang sangat stres, hari-hari buat slide sampai tengah malam. And then so saya dengar sajalah, okay. So in the end dia share sama saya dia punya stress semua, saya tolong dia buat rawatan juga. Tapi dia asyik-asyik dia balik, dia punya tu kesakitan dia tu berulang saja. So saya pun tanyalah, mungkin rawatan mungkin boleh legakan untuk short term, temporary. Tapi saya rasa yang betul-betul yang menyebabkan atau puncak kesakitan kamu mungkin dari kerja kamu, mungkin dari stres, dari emosi itu. So dia pun ada coping mechanism dia sendiri. Jadi dia dengan pengalaman dia lagi fasih sama online classes, and then eventually dia pun rasa lagi senang untuk kerja macam tu. Then dia punya stress pun slowly go down until COVID tamat. Iyalah. COVID tamat, lepas tu semua kelas sudah balik secara fizikal. Then dia sudah tidak stres lah. Masa tu baru dia boleh betul-betul pulih dari kesakitan badan dia tu. So yang itu one of the patient yang boleh kaitkan lah emosi sama badan dan fizikal dia, mental and physical. Kalau Justin sendiri ada pernah jumpa patient yang macam tu? Ada juga ya. Kalau kami cakap dari segi I flip a little bit lah, ini yang stress dia memang tahu dan kaitkan dengan sakit. Ada juga yang in denial about their pain kan. So baru-baru ni tahun the past year I would say, dalam KK apa sukan yang sangat hangat sekarang? Pickleball. Pickleball. Okay. So ada banyak orang muda juga yang start main. It's a very trendy sport. Then some of them will appear in the clinic lah. They say, kenapa waktu aku mau smash kan, dia rasa macam stuck. Okay, stuck. So dia tidak cakap pasal sakit. Dia focus more on dia punya performance and dia frustrated sikit kan. Cek semua okay, tekan sini sakit, tiba-tiba muncul sakit. Then kadang-kadang dari segi macam atlet sudah train untuk kasih suppress kau punya pain, you say, play through the pain. And cortisol also at the early stage help to suppress pain. But chronic cortisol is unhealthy lah. But as top level athletes, dia orang pandai kasih suppress.
Waktu mau kasih rehat, baru sakit keluar. So saya tanya dia, what is your usual activity level? For most people, recreational, maybe they play pickleball once or twice a week, maybe 1 to 2 hours. This one 4 hours every day. Wow. No wonder kan? 4 hours. You try and tell them to slow down, they cannot slow down. Then they continue to ask, how can I get better? So I think you need to rest. Yeah. True. Yeah, that's one specific case. Tapi kalau mau cakap secara general, which actually I believe a lot of people Yeah. can relate to, kalau kamu perasan waktu kamu pergi cuti baru jatuh sakit, that's a similar sign. Yeah, when your body enters into relaxation mode, then Exactly. only it can start to heal. That's why sometimes kau rasa frust. Oi, lama sudah saya tunggu cuti ni. Sampai cuti baru selesai semua. Yeah. Yeah, it's because your body has been in high stress level for a long time and you're refusing to see the signs. So if this is you, Yeah. try and find ways to slow down and take care of yourself. Yeah. Yeah. Agree. Tadi Cik Justin dengan Kelvin share dari kredit diorang lah kan. Kalau Puan Azlaili sendiri ada bukan pernah jumpa like real life situation lah, mana kan Puan Azlaili kan berurusan dengan golongan-golongan yang profesional ni yang sedang bekerja ya, mungkin di government sendiri ataupun di swasta sendiri. Pernah jumpa klien yang alami situasi yang sama? Okay, so kalau untuk pengalaman saya, normally yang memang datang dengan saya tu lebih kepada emosi lah kan. So ada satu case ini, sebenarnya banyak case. Yang kalau yang paling menonjol, I think the one been diagnosed with MDD, major depressive disorder, tapi dia ada plus psychotic. Lepas tu another new lagi ditambah post traumatic disorder. So klien saya ini kiranya mengalami keadaan yang sangat tidak stabil emosi dia. So dia sometimes dia rasa bingung tau. Dia bingung dengan perasaan dia, dengan keadaan dia. Sampai actually dia doodling benda-benda yang very scary one. So dia start ada tu halusinasi dengan delusional. So maybe yang Gen Z sekarang ataupun apa tu bahasa delulu. Delulu. Yes. So there's one session actually I did with him. So dia kata actually miss, dia bilang saya tidak dapat tidur semalam. So what's happened? Adakah yang buatkan kamu berfikir? So dia katakan dia tahu banyak benda saya mau fikir, banyak benda saya fikir dan banyak benda saya nampak, dia kata gitu. So buatkan saya anxious. So apa yang kau nampak tu? Saya nampak banyak sangat lembaga, dia kata. Saya nampak orang tua, saya nampak budak-budak, saya nampak pocong, semua benda tu. Miss mau tahu, dia bilang dalam bilik ni pun ada. Okay. So scary right? Okay. So it's a emotion. So emotion dia bagi tahu dekat situ lah. So normally I emphasize about the emotion, what is actually dia punya perasaan. After that, I actually tanyakan dengan dia berkenaan dengan, of course dia nampak sangat letih. You can see actually the body memang sangat lesu, macam tu. So is there any physical pain yang you actually experience? Dia bagi tahu that one lah, yang tulang belakang dia tu. So tulang belakang dia sangat sakit, menyucuk, dan sangat tidak selesa, buatkan dia tidur pun memang sangat tidak selesa. So the symptom is actually banyak emosi yang dia ada, takut, marah, sedih, everything, plus with the physical punya symptom, especially di tulang belakang dia. So untuk kepakaran saya itu, I know my capacity. So saya tidak diagnose benda semua yang medical ni. So I ask maybe you should pergi jumpa dengan medical doctor lah, to see what is actually happening with your body, begitu. So I refer pergi kepada hospital. So after that actually dia refuse untuk buat medical check up. Yes. Actually I suruh dia pergi jumpa dengan psychiatrist, tapi sebab dia nampak sudah tu benda-benda tu, and also the lembaga is actually bagi tahu dengan dia, bagus kau
bunuh diri sajalah. Macam tu. Jadi benda tu is actually out of my capacity, so I need to refer to the psychiatrist. So yes, pergi jumpa dengan psychiatrist, dia take the medicine, cuma tidak jalankan sesi. Dia teruskan sesi dengan saya, and I also advise untuk continue sejak ubat tersebut. Dalam masa yang sama itulah medical scan and everything tu. So I think dia makan ubat, lepas tu buat sesi, then he's good now. Happy. It's great. It's great. Yeah. So itulah antara satu real life dia, one of it. Yeah. Okay. Sangat membagi kesan juga lah dekat saya macam ada rupanya kes-kes yang macam tu. Tadi saya dah banyak dengar yang kalau macam dari side Puan Azlaili berkaitan dengan psikologi dan kaunseling ni, dia banyak sentuh yang pasien-pasien dia ni ada sakit di bahagian tulang belakang, sakit bahu, sakit kepala dan sebagainya. Jadi kalau macam dari perspektif fisioterapi lah kan, kalau macam ada klien kamu yang datang mungkin mengadu sakit sakit bahu, sakit badan ataupun sakit kepala, apa jenis rawatan yang akan kamu laksanakan dekat mereka ni? Okay, so first of all kita akan buat assessment dulu sebab actually puncak dia ada banyak. Okay, so kalau dia memang yang mechanical punya problem, maksudnya posture tidak baik ke, ataupun cara kerja dia orang tidak baik, okay, itu sangat straightforward lah, very direct. We just need to release the muscles, teach them how to do the exercises, and jaga dia punya itu cara kerja tu. Okay, but there are some cases where they have puncak dari ubat. For example, they are taking some long-term medication. Like for example cholesterol. They take statin. Statin actually there's a side effect. If you take it for long term, your muscles will get very tightened. Dia akan jadi kejang. So yang itu kita boleh bagi nasihat untuk kasih mungkin dari segi diet itu dia boleh kasih balance sikit supaya dia eventually dia tidak payah rely on statin too much. Sebab itu dia memang akan cause side effect tu lah. Okay, ada yang puncak yang lain seperti dia punya lifestyle, merokok ataupun extreme sport lampau banyak. Okay, itu pun salah satu lah. Okay, so rawatan kami memang we try and be holistic as much as possible. So kita akan buat rawatan seperti dry needling. So we have a few approaches where we use manual therapy. Okay, so dry needling is one of them. And ada tu massage juga ada. Okay, urut memang ada. Okay, kita buat stretching. Okay, stretching untuk patient. Lepas tu joint mobilization, like that lah. And then kami pun ada pakai macam machine. Okay, so like for example shockwave machine untuk enhance regeneration dia. And then ultrasound TENS machine untuk kasih legakan otot tu. And we also encourage kita punya patient to mobilize and move. Okay, so we teach them how to exercise, how to do the stretching themselves, how to strengthen yourself so that your joints are supported. So that's very important as well. So we try and get a holistic approach. Things that are out of our field, like for example, if there's any mental or if there's any medical, okay, so they have some systematic issue, then we'll have to refer them. Okay, so when we consult them and when we assess, we have to know these other things as well, so that we can give the right nasihat lah untuk dia. So that is our treatment lah, rawatan yang kami bagi. Okay. Tadi kita dengar berkaitan dengan rawatan kan, tapi kalau boleh before rawatan tu kita better mencegah lah kan, daripada benda tu sudah jadi. So kalau untuk sebagai pencegahan lah kan, memandangkan sekarang kita dengar kita punya penjawat awam dan even kita punya Perdana Menteri pun menyarankan BDR, kerja dari rumah. So kalau kita kerja dari rumah ni confirm kita akan menghadap laptop jugalah sebenarnya. Betul. Jadi macam mungkin ada cara-cara lah kan untuk mengelakkan berlakunya perkara-perkara mungkin sakit-sakit fizikal ni, ataupun mungkin dari cara posture diorang, macam mana kita mau cegah benda ni daripada berlaku. Ya, mungkin Justin mau share. You can talk about the ergonomics if you want. Okay, but, sebelum dia jawab, I think one thing that I like to ajar orang is the concept of the load versus capacity. In most cases, even in mental, right, in mental psychological issues, we have load, beban, and capacity, right?
whatever you do, if the load is higher than capacity, that's when ada kemungkinan jatuh sakit, rasa sakit, or other injuries, that sort of thing. Just enough load above capacity, you can get stronger. And same mentally, physically also. But if you understand this concept, terlalu banyak exercise pun pandai sakit ni. Betul? Right? So we just discussed that just now. So the first approach dari segi cegahan, right? Manage your load, your beban. So how do you manage the load? Either you kasih kurang activity itu, or kasih jauh daripada environment itu, or you can kasih release the beban, macam if you spend time in nature, pergi pantai, sini banyak cantik pantai, go for a nice walk, or talk to friends, right? You spend time with friends and family, eat good food. This will lower your beban. Then you improve your capacity, and this is where we will talk about exercise. The right type of exercises. It can be meditation. It can be physical exercises. It can also be from dari segi nutrisi, because the stronger your body is, the less likely it is to get all these injuries lah. So dari segi pencegahan, you approach from these two angles. Macam mana awak kasih kurang tu beban? That can include ergonomics, that can include lifestyle, and then how do you improve your capacity, which is often exercise and certain healthy habits lah. So Yeah, okay. Thanks for that. Yeah. Because the whole concept, you have to build a concept first. So I'll go for the technical part lah. So yang ergonomic. Okay. So ergonomic. So kebanyakan orang yang bekerja di rumah. Okay. So BDR, right? So if you use a laptop, then you have to be very aware, because a laptop is low. Even if you put it on a table, it's low. So you have to adjust the height lah. Okay, so nowadays they have like the cooler pad that you can adjust the height of the screen so that your eye level is at the top of the screen. Okay, so at least you can keep your head upright like this. You don't have to actually look down lah, tidak payah tengok ke bawah macam tu. Sebab kalau kita tengok bawah macam ni, itu muscle, sebab kepala our head is heavy. Kepala kita memang berat sangat. So yang muscle di sini tu yang kecil-kecil tu dia kena tahan kami punya keberatan kepala tu. kepala jadi beban. Kepala jadi. Kalau ada fikiran jadi beban lagi. Jadi either you leave your laptop, or if you have some cash, you just buy a screen that is tall enough, so you can look your eye, keep the screen at the eye level, and then also if let's say you can buy a keyboard, that would be great lah. So you connect your laptop to a screen and also a keyboard so that you can work this way. So that will help a lot lah. Sebab sometimes pun saya pakai laptop, saya akan rasa otot saya akan kejang juga. So Another thing that's important about, we talk about ergonomics and posture and position kan. Still talking about load. If you stay still, kalau tidak gerak langsung kan, even if you have perfect posture, akan sakit juga. So a simple analogy is, kalau saya angkat tangan gini kan, this position is not a problem. It's safe. It is okay. We do this every day. Tapi kalau saya stuck sini 1 jam, sakit. Confirm 30 sakit minit lah. sejam. 5 minit pun paling sakit sudah. So the same for, if we talk about posture, all this yang Encik Kelvin share, it will help reduce the load. But if you don't move at all, pun akan sakit. So he mentioned kemarin dalam drama, every 30 to 40 minutes kah? 30 to an hour. 30 to an hour. 30 minutes an hour. You get up, change your position, stretch a bit, change your position, change your environment a bit, walk to the window, look outside, walk to the toilet. Betul. So that's another simple tip lah that we can say untuk cegah. I also interacted with some of the pejabat awam here. So semalam saya I realised banyak screen computer. Ada screen computer, tapi screen computer tu tidak di depan, tapi dia di macam mungkin ada corner. So kalau begitu, if your keyboard is here, you have to look
to the screen all the while, and then in this position actually your neck is a really high load. So kalau boleh, either you turn your body towards the computer or you move it to the center. Okay, so sebab yang begini berjam-jam memang dia akan imbalance. Yeah, so get a good chair, make sure that your arms are rested, okay, so that either you rest it on an armrest or you rest it on your table itself. Make sure you don't have this kind of awkward position with your wrist, because that can cause some really big serious problem as well. Get your back rested. It doesn't have to be upright all the time. Boleh santai-santai sikit. Pakailah itu office chair. Office chair memang boleh incline kan, dia boleh ke belakang sikit, so dia ada support, so you can actually incline backwards a little bit, tidak ada masalah. But like what Justin had said, even you are in a perfect posture, your body is still loading all the time. So banyak tekanan di tulang belakang, banyak tekanan di otot. Okay, so move. The key is to move. So kalau ada contohlah kan, dia kata saya tak boleh move, saya memang kena dekat meja, saya menyiapkan kerja tu je. Mungkin adakah exercise ringkas yang boleh dibuat, at least like dia boleh buat sambil duduk ke, ataupun mungkin sambil relax dekat tempat tu juga. Tapi before dia jawab kan, I really love both answer, sebab dalam psikologi tu juga kan. So bila kita bergerak sebenarnya 20 minit, actually dia akan rembeskan ataupun kita punya, kalau brain city tu kan, so dia akan berbeza tu. So bila kita statik je begitu, maksudnya memang otak kita statik je. Jadi bila kita bergerak tu, so actually ialah oksigen pun akan mudah begitu. So it actually helps a lot. So bergerak itu is one of the psychology punya ni juga. So I said to them, jangan statik dekat situ saja. You have to move around begitu untuk bergerak. Minum just mau big, tambah. Big cafe dulu ni mau minum. Diri sekejap, jalan-jalan sikit. Sebab our focus pun in psychology lah, kalau kita punya fokus ni, we can only focus kan 30 minit yang pertama sangat tune. Selepas itu kita punya fokus ni like macam sanalah dulu, sinilah dulu. Tapi kalau orang yang memang betul-betul workaholic, dia memang akan spend time depan laptop tu atau depan dia punya dia punya monitor tu, so memang akan berjam-jam. So you have to kena tahu letakkan masa tu bila, like 20 minit. Kalau like us is a 20 minutes, 30 minutes is actually yang tempoh yang actually bersesuaian untuk you bergerak lah. Begitu. Actually I think sometimes saya pun guilty, sebab macam guilty. Masa saya prepare work ataupun macam presentation slide tu, 2 jam lepas macam tu saja. Then saya rasa 2 jam sudah. Then I have to keep on reminding as well. I also pelupa. I also can forget. We also need to get reminders as well. So I get to move and stretch and then try and move around. But sometimes when we are in a hyper focus mode, it's a bit difficult for us also. So maybe can set some reminder for ourselves. We have monitor in our screen, our computer. We have reminder. We can use our watch. We can use some technology to help us to do so lah. Budak kawan pun boleh juga. Sini dulu minum dulu. Saya akan jenguk lah nanti. Saya akan rajin jenguk. Tapi memang saya selalu ketuk dia sebenarnya. Jalan. Because I cannot. When I sangat hyper focus sudah, I realise that macam brain freezing. I cannot think. Minum kopi dulu kita. Yes. Okay. Tapi macam bersambung dengan soalan saya tadi juga, Rafan. Mungkin ada kita punya rakan-rakan di luar sana, dia tidak masa untuk mungkin keluar untuk exercise. Tadi Justin share case berkaitan dia over exercise. Tapi ada juga certain orang dia jadi tidak masa untuk exercise. Mungkin adakah exercise ringan yang boleh bantu dia untuk tidak terlalu orang bilang tidak terlalu pasif macam Jadi di tempat kerja, di tempat kerja. Okay, while we are sitting dekat office chair tu, actually ada banyak movement juga kita boleh buat kan. So salah satu yang regangan. So like for example, if you feel ada ketegangan di sini di bahu, kita boleh buat stretching macam ni. Okay, so tahan 20 saat, tarik nafas, sembun nafas, tarik saja. Okay, so
ini yang paling senang. Okay, so satu tangan pegang di tepi kerusi, lepas tu tarik ke sebelah opposite side lah. So ini akan kasih legakan. So dua-dua belah agak 20 saat, boleh buat ulang 2-3 kali begitulah. And then kan kita selalu either we look forward or look down kan, selalu begitu. So kita kena kasih reverse balik, counter balik, maksudnya kita kena tengok ke atas. Okay, so kita tengok ke atas. Yeah, so we say we look to the sky and pray. Pray. Right? Okay, so sebab kita punya tulang belakang dia memang ada dia punya tu angle. So di leher dia memang macam ni, let's say di sini tengkuk dia macam ni. So ini natural curve dia. Tapi selalu masa kita tengok screen semua tu, either we look down or we look forward like this. So this is very bad for our neck. And then we have to do something to help to recover the natural curve. So looking up is one very easy way for us to actually release the tension around our neck, and also at the same time we help to recover that normal curvature that we have lah. Okay, so tadi kami sudah buat stretching untuk leher sama bahu kan. So sekarang kita buat satu stretching untuk kita punya belakang sama otot di sini. So yang paling senang, okay, saya buat lah ini Okay, so saya akan cross kaki begini. Okay, untuk sekejap saja. Okay, dukung kita punya lutut, lepas tu tarik ke arah opposite shoulder macam ni. Dan kamu akan rasa stretching, rasa itu tarikan tu. So hold about 20 seconds, lepas tu tarik nafas, hembus nafas. Okay, boleh buat 2-3 kali begitulah. Okay, so ini untuk stretch muscle-muscle di sini. Sebab kalau kita duduk terlampau lama, memang pengaliran darah dia akan kurang juga. So by doing all these stretches, it will help to release the muscle, improve the blood circulation sana. Okay, thank you Mr. Calvin. Kita ada dapat share sudah lagi berkaitan dengan apa orang bilang cara mau exercise di tempat kerja. Alah, kurang customer dah lepas ni. Dia apa? Itu pencegahan. Pencegahan. Itu pun responsibility kita. Betul. Okay, so kalau dari Puan Azlaili sendiri, mungkin ada sedikit nasihat, mungkin cara untuk menjaga kita punya mental health ni, ataupun mungkin kalau ada yang malu-malu mau berkongsi dia punya emosi macam mana, mau elakkan orang bilang rasa memendam ni sebenarnya. Normally what actually I told to my clients is actually if you overthink, you have to write. Journaling. Yes, journaling. Apa-apa benda yang kamu sangat-sangat fikirkan tu tulis. So bila tulis actually dia macam bagi satu terapi jugalah, sebab kamu akan tulis. So kalau ada orang tu tidak suka tulis, you can actually menyanyi. So pilihlah lagu-lagu yang kesukaan anda itu. So dia is actually music therapy juga sebenarnya. So menjeritlah atau berteriaklah, whatever. So one of it is actually yang begitulah, you have to write down kalau kamu ada overthinking, and also menyanyi, one of it. Sebab susah ni actually mau meluah. Jadi yang itu salah satu dia, dua ni. And actually I agree with Mr. Justin just now pasal lifestyle. So normally saya memang bagi tahu dengan klien, bila buat psychology assessment, dia punya simptom depression, dia punya simptom anxiety sangat merah. Jadi normally I will told them kan, refer to the psychiatrist lah. Tapi diorang tidak mau sebab tidak mau makan ubat. So I said you have to tengok you punya lifestyle, you kena jaga makan, jaga tidur. So 3 benda ni lah, jaga makan, jaga tidur, and lifestyle kamu. So janganlah terlalu tengok Netflix sejak kan. Netflix tukar lagi. Kalau hari Sabtu start di malam tu lah, Jumaat tu dia akan tengok sampailah hari Ahad. Macam tu. So marathon. Sepatutnya marathon ni pergi brisk walking lah kan. Tapi dia marathon di Netflix tu. Miss, saya marathon di katil saja dia bilang. Tengok Netflix gitu. So jangan, jadi kena jaga you punya makan, dia punya tidur dan juga lifestyle gitu. Okay, jadi mungkin lepas ni boleh K-box lah kan? Boleh K-box.
Tidak dilarang. As long as di tempat anda lah, saya risau pergi ketuk jiran pula kebok di tempat jiran. Atau nanti pergi di bilik office, dia bilang si Puan Azlaili bagi tahu kita kena kebok. Nanti marah ketua jabatan. Jangan, tolong, saya tidak sarankan. Ya. Okay. So banyak terlelah saya rasa saya dapat tips daripada Justin, daripada Encik Kelvin, daripada Lai sendiri. So saya rasa kita punya penonton dan juga penonton kita dari pelbagai orang bilang pelbagai background, kementerian, jabatan dan sebagainya. Mungkin ada orang awam juga yang lihat kita punya podcast ni menerima banyaklah manfaat daripada podcast hari ini kan. Sama macam kita punya tajuk santai-santai tapi sampai. Jadi kalau kamu sudah santai-santai di atas katil tu mungkin kena duduk dulu buat teknik yang Encik Kelvin ajar tadi, ataupun mungkin boleh buat teknik ya betul. Kamu K-box boleh Roger. Tulis. Banyak kerja tulis. Risau dia jadi diary nanti. Boleh. It's good as well. So memandangkan kita punya sesi sudah mencapai apa orang bilang di penghujungnya lah kan. Mungkin akan ada next time lagi, mungkin akan ada siri-siri seterusnya lagi kan. Tapi sebelum kita tutup kita punya podcast hari ini, mungkin ada kata-kata cinta, kata-kata hikmah ataupun kata-kata nasihat motivasi kepada kita punya para penonton. Daripada kita mulakan daripada ladies first lah kan. Ya. Saya sama juga tadi dengan awal, be gentle with yourself. Jangan push too hard. Kena tengok, kena jaga diri sendiri. That's for me. Thank you. I think movement is the key. Movement is medicine. Okay, so you move and then don't do it yourself. Don't do it alone lah. Cari kawan-kawan. You do some exercise with your friends also. And just one more thing is successful recovery comes early. So early intervention lah. So kalau ada masalah, kamu rasa ada masalah, sudah come early, and then the recovery will be more successful. Yeah, I think apa yang Encik Kelvin cakap tadi, whatever you're going through, you don't have to go through alone lah. So you can look for a professional therapist, a counselor, or even just spending time with people that care for you. Yes. So just remember that. Okay, so kalau kita dengar kata-kata daripada kita punya panelis hari ini, jadi saya tutup lah kan dengan kata-kata hikmah juga. Boleh kata-kata hikmah. Mungkin lepas ni kalau ada sebarang persoalan mungkin boleh tanya di ruangan komen, tapi dalam masa yang sama tanya dalam keadaan yang jangan beremosi juga ya. Risau kan dia jadi tempat luahan pula. Sebab dia bilang buat journaling, dia buat journaling di situ pula ruangan komen. Okay. Tapi mungkin kalau ada cadangan ataupun persoalan lagi boleh tanya di sana. Mana tahu kami ada mungkin Encik Kelvin boleh tengok juga komen-komen kamu, nanti akan balas, dan juga Puan Azlaili ataupun Encik Justin. So lepas ni kita akan bertemu lagi di sesi akan datang, InsyaAllah. Who knows? Who knows? Ataupun mungkin ada yang mau tengok lagi kami punya sesi seterusnya, bolehlah komen di ruangan komen nanti. So jumpa lagi. Alright, bye-bye.